Keluarga besar Poparan Opung Apanulus Sihotang menggelar pesta ulang tahun Tugu ke-35 tahun. Samosir, Hot Journal. Keluarga besar Poparan Opung Apanulus Sihotang menggelar pesta ulang tahun ke-35 makam, orang Batak sebut Tambak Batu Napir. Tambak Batu Napir Opung Apanulus Sihotang Sitor Bandolok yang mereka katakan bahwa tambak atau batu napir yang mereka rayakan sebagai Tugu Pemersatu Pomparan Opung Apanulus. Batu napir ini diresmikan pada tahun 1980 dan dirayakan ulang tahun ke-35 pada tahun 2015 lalu, di Sitor Bandolok Lumban Polung Desa Dolok Raja Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Sampai saat ini, di tahun 2023 Poparan Opung Apanulus Sihotang masih tetap kompak dan mempertahankan parsadaan tambak batu napir atau tugu yang berdiri kokoh di Sitor Bandolok Lumban Polung. Berikut ini cuplikan pesta ulang tahun ke-35 Batu Napir atau Tugu Opung Apanulus Sihotang Sitor Bandolok.
parang ni pagputsa sa kanan. Hanipe. Madok magyake do hihika ka na mga marangi panumobi ko para ni pagputsa panulis na toksita lingka bulu bere bere na sona ng bulu ng hela do aka pahuputsa ni oputsa na batu tempaton jalan hita pe amang sinang atau masadar ni roha hita ala pahahon para oputsa para nepa penulus dus marohatka ngaminak kita lakta kita kana mahamaranggi ng hami sa pangaraptuan da magaten na di hamu amanami inanami na tinggal bunang kasugiton ng inaputok kami kasoni man so hata sa kami ama tima wala ito mamang nasa dusuro hanak tiningal ala hamu do punta pagando puta ba hamu mamang do kita so ni mama mabali pangilata tu opunta na tapasangabi ima opunta panulis so magato ito langsung naman awin ko na so nakaroon ko ng dahil may luwa diyan hanimana ba Mali natin pagpunani papanulis. Ala nga
Mga disok kami lengkap opung. O paramu sudi. Nangaka pahupum, inim, kodok-kodok nito. Dalam horasi mahami. Akka pangarato. Perbuatan pasugiton. Padahal sudi sa kami opung. Akka ador nabat. Manang akarohan na sosuman di parahaw nami di hami ko paramu kapung tujulan nga riyon asubuy utang nagpo nga nadinggan hami mas naminan masutukul-tukulan di hami ko paramu kunami kapanulus disi rohani nalao kamereng na bormono pung aso ho makurasi dihani subeka o paramon dianak diburu ibere tang ibere dia tuhani sedani roha opu kasoni pangidon nani di tuhamu nang di koparan muna Tuhan opo dalam semua aku tiar asot tiar tujulan nyarion tiar nang di perhorasan dihani koparamu lang digiyahani mga lului tataga na lumak iringir kami po lang di pardalanion lang di parkariduan lang di parskolan karejo lang iso karejo opo hodo na mangiring kami so nima hata sa kami opo pamalapuran biar nami Ini sudah. Saya dapat dua hari. Saya dapat dua hari. Saya dapat dua hari. Yung sikop sa kami, siya anak, parang nabuta. Pasat kami, ito mo na buro namin. Asabet kamu, kata Panginoon, ito mo buro namin. Mulai sa buro na po, apanulusat, ito buro ka ito namin. Gusto na mo na buro. Sa lahatan, mga nagawala. Kalau disuruh harta, pasangan di punta, itu lagi buat nang pungungan jabat nata paturion, asa dikir masih dah tidak pasangan kesipangan untuk tidak lama kalau perubahan. Isahalan yung nami padululo yung po. Mulai siyang bijang satu toro sa luhog na mahamula o padoy hami. Kurang malolo hami madyong hamu jojor. Watak ka sa mga pumanggora. Ihamula o po nami sa luhog. Mulai siyang bijang satu toro. Naakadamang doa ka nilang namin ng dimurubong. Tokotongan namin. Nung sikop kami matami o tumatali bata, marito kamo sa halap po namin. Naing makikipur mahami siya ng noon. Kupatupahami doon sa pangalan na tabi na namin makurmati hamu. Opo, hindi naman kamuguran namin. Sa mga sumaso ng mga ramoti di hami kapuparam. Nalubihurat kami pong mga pangaraho. Nalubihurat kami magpapakuli. Labas maruhamo pong. Sa liya partiuran ni parhorasan, liya nakahasa nga po tuhami kapuparam. Nung madiba perbawan namin tuha muna, sa hanap pong namin napagtuloy. Sa ito kanili namin yung gimulo, buwan sa tunga-tunga namin. Nung madiba perbawan namin. Yang
Mengaruhi lagi raja nyululata. Ramai teman-teman hoa. Kadaluma. Kadok nabiluan ni raja nyululata. Laos tabaima. Sugagasta rumabil. Bornani. Aka karalita ma. Kadok nabiluan ni raja nyululana raja Sipulun. Kadaluma. na berjulih apalagi kita ngalak bata bokor desi pai mau juju usia lusan ami ya tulik si otak sada dohot hakati peci otak sada hot ruas nungadison nungaradi hami mangalusi juju muna sonari pabuhamu ma uben buhamu paguleni huriamuna dohot ruasna ada berita gabi berita horas. Oh maula tema disukur-sukur ni hamuna amanami nasian kuriai nuai pemang alusan nami ma diingot sukur-sukur ni hamuna saja nami opung doli dinamar ningot tami biak taublaw na upukahami na di tahun 1920 gokma apa di bagasat tikion 75 tahun ima nang hubuli hami tabat ni opung nami Ima upu raja Apanulus sonang suari buribuat dohami di paso-paso amat taribata marhiti siang kuriai jadi bagasa tikiope amang saunari ima nawala sokami asanggia mamang dok dia menang marhiti siat tanyangmu dia lusi di bata gabil mamo perhami peparan ni upu raja Apanulus dapat naliluan jupang na jalahan torok pajol maon sinur ng pinahan gabi manang niula asal pemang marita niyangmu tua matari bata manaw pagidok kami ima magbuana ima tana maulate marituata maulate manang do tiamu maulate ma dihamuna suhuk nami saunaripe tapauduk marohata tapasada marohata tapukka mauluton mariti mahita Meredita nomor 577 di batana bulun ho honapuna sesuji di batana bulun ho Mangodu sariling na Dewata sasadaho namamolusyo lelena dan nazina dihonho na adong kiando di bagasan guarniama dohot anak dohoton di porpadya amin ali Tuhan di papumuho Tuhan hitungan ni alaman namarapang nomor 2 pangarirahan ni anak paripasan ni buruan
di bagasan hari nauli hari nating gano di partakok ni matang yaryon di siala ulaw na pinatupa ni subut bulon na naigibuti kami masang narik rakdo pergusin namin pasangat tong puji-pujian do sopa namin tuho o partuadat namin upang ito kami tuho oleh Tuhan pasu-pasu maulaw nung nasa mardalag di bagasat dami do sonang niroha o partulong niroham sayang dia mamarhite ulaw nung lam dihilala na sida na dinggan basa-basam jalalam tugu-tugu haporsyaw na sida tuho marhite Kristus Tuhan namin amin. Ni ulut tapala ditikyon takasat taduhan tani dibata imas surat ni Apostol Paulus tuhubia Tesalonik bidu 5 ayat 16-1-24 sonom mahatama takasma apa ikut-ikut tutong mahamu marlas ni roha unang masadi hamu martangyang matuk mauliate mahamu siala salhuna aido dipangido di batas yang hamu martikiti Kristus Yesus unang topi hamu todi unang diaro hamuna di panukirangon tak kasih hamu masaluhuna natinggani matiup hamu pasiding hamu masa narumang ni narwa di parbadiai di bata perdamai mahamu kabisupinggan jala diramuti matodimuna ng roha ng daging asayas sohasurahan di haroro nito at Jesus Kristus hapos at ibana na majuha mo say pasauton na doy imasahat na asa di hamong martangya alana mulo di halak batak ulaw na sungunom matong normal sedangkan ulaw pribadi maul alana manang buhati ulaw ni batak dirangkuk do na tuloy ahamay na marhamarang dit hula-hula tuh buruk jadi maul do jadi alani di Apostol Paulus asa tong maju kamu Tuhani di dirimu na ganub di keluargamu na apalagi ulah sonon kesatuan posrata mulu Tuhan itu memang dijuhita dongata posrata manang buha perintangani manang buha pegalubangi nabuy doi memang satu tujuan na pinasita-sita ni rohamuna di bagasan opason gimana mengulang-ulang tahun kamu jadus ni rohamuna di tahun 2015 jadi mulai songonipe atas yang kuriai imahatan di debata bagaja kaum di bagasan rohamuna amin amin nama bangsa di dua kijang puji-pujian hasanga pun kusok rohan kami tuko na tutong mangiring-iring ulu kami marhahi pasus sahat butikyo mga bunguhami Tuhan ibu punya lamanon kumparan niyo po namin rajai abanu lusi hotang rak dohot akka nama kaholong hami di pikyon ibu basakahi pasokan di Tuhan marlas ni roha siana sini roham dari Tuhan mulai subuhil pedongan namin nangbut rap detik ikon paso-paso matuhan na si jadi ganuk inganan nabi asa tuak pertamani boleh kami berjumpa di bunga selas di roha leon nama saja ikon pakion nami atau marsangap maho Tuhan di ulang nami jala ajari kami Tuhan asa hubo kami paserit porohan kami lumon lima di kami nama hahamak rak dohot akaburu nami asa jumpa di kami nasni roha sadani roha tuakan nama ngikut atau pasu-pasu maulah Tuhan asa tuk kami di bunga sa pangarang motionmu di nama muka satu nama dipuli
humatok-tok matungani kami tordin di purbadi ma namang dimugasan ulon nami mahiti Yesus Kristus Tuhan nami unui ma tangyang nami amin. Martangiang mahita Panginoon mo Tuhan tangiang namin. Ali debata mual ni nasa hanguluan marhitis yan ay ipasahat pudo pasupasong Tuhan ay marhitis yan ito mangulo nasa natinupam dalam marhitis yan ay dumasitar di kami tubaga sa namamati do ahiyon na namu Jesus Kristus upang ito kami tuho parbadiyay maaikon nanaing pakyon nani sangutat ni pasupasong doho tinggal ni basam maradupon dungan nami subulon lison marhiti Kristus Tuhan nami amin. Pargual pargusin nami tupeno siya toro kamu dibipis sami tahu kamu manang sa hati tu gusi-gusi mo na kami mamipis sa mo ali pargusi do gusi-gusi mo na sa ipitama songon itak pulin songon babalimuan sa ibadiya mahamo sa masurusuruan pasahat sok bado alwel tunabar tua di bata